Hello, a very good evening. Welcome to MANUNG HUTNA. MANUNG HUTNA the Mayam Punam Putara Mukchage. Mars Amadi Kogi Lonarakba Matang Kogi April May. High about Hasing Sida Kogi Tunganba Kogi 2020 Tartagi. Ladiba Kogi Hojiko, Iran si talked to him among the April Leahuna young slackpony. Aduna Makatarakuda Megi Tarik Om. Megi Tarik Om 2023 Haidiba. Irang horpo matamda Irang hodringaidagi hona akoina kona matang akoi social media gi khudangda natragana koi pause gi khudangda tholok pause March 3 May gi tarik ahum 2023 haiba tarik sigi mamangdagi foreign nationals media kangudagi hona Churchampur le bagi wafum legre aduna Churchampur kamai tawduna Irang hodringai matamsidagi hona foreign nationals mayam kaki makogi media personality mayam matawgram kamai to leramino haiba wahang se hograbani aduga masigi makatarakpada Irang si foreign hand jawi tungan ba kogi mapan gi oiba support lay haibagi Irang adung wafam among thokle aduna lai Irang si terror attack mapanagi changalak ba adung ba kogi tungan ba drug smuggling tawba terror attack tawba loinana kogi mapan gi koi lai ba extortion tawba tungan ba luf mayam khogi yawi haiba wafam lai bani aduna Manipur gi Irang si han bada koi chamba kogi ethnic classes amakak malam basi kona di masi extortion madi lai ba kogi mapan gi foreign hand na chingba extremist mayam khogi yaksalak wi wafam lai re aduna hajik lai wafam di Hazik Ladiba, Irang Sida, Mapani Hen Jawi have a acho proof of Kakakuzini. Aduna Hazik Naranga Tarik Taraga Taruksi, Kankana foreign national 35 of Humlare, US citizen ama Ukrainian Tarukaloina. Haribasing said Delhi Airport, Lucknow Airport, Kolkata Airport, Farakuni. Aduna Karimaram with the Makta, Makoi se Manipur gi Naknaba Mizoram state Lami, Highway, Waham Kukstole, other Makoi se far Matunda, NIA, Makoi custody labor, Makoi interrogation tower Matunda, Makoi se restricted area Paramita, Makoi Yaudana, Mizoram Lanzala Matunda, Mizoram the Myanmar Chang, we give off later, Myanmar drone is sing, but one quick kulai sophisticated weapons sing. Masigi supply to bagi wafam lai re makoi na piram bagi wafam aduna hojik akoi ge center gi maike gi makoi de kari intervention lagtori NIA na makoi gi mathak ta kari karam interrogation tawdori masi tongan wahang tholokba matam jira hojik oireba film se Manipur gi hojik lairiba akoi ge Irang amadi north east ki sarok singda lairiba makoi mapan gi national sing dagi karam threat lai Madi India gi oina kari karamba khoi national security da sokpya wafam sing lai haiba wafam sing sini aduna foreign national sing na Manipur gumba apik pa khoi state amakak ta land tawsalak pada makhoi na intervene tawsalak pa yawsalak je makhoi gi karamba kari advantage no aduga Manipur amadi khoi north east ki saruk sing da land tawlak pa matamda karamba country na traga karamba khoi area da leiba Noising the massive benefit like Hyper Wahang, Masi Tongan, Wafung, Tolopum, Hazik Maro in Hazik like Wafum say, where US Ukrainian Hazik Ladiba Manipur Amade Kogi a pick but Nordiski searching the Toiba land, Macham Samayam Kaksida, Myanmargi, Terror linked or Matunda, Manipurgi, Hazik Ladiba, Kangluki, Iran, Maro in a cookie, Emadi, Hazik Maiteg, Lanchida, Makoina, Hazik Lodi, roll Sikarino, have once Nila was here. Other Maroina, US Ukrainian links in Myanmar terror network. So I welcome Dr. Dhanabir Laishram, social scientist. Welcome to MANUNG HUTNA, Dhanabir Laishram, Chongtham Bijoy, Socio-Political Commentator. Welcome, Bijoy, Loinana, Dr. Kiren Yendrembam, social activist. So I will welcome all the guests on MANUNG HUTNA. US Ukrainian links in Myanmar terror network. I Ahanbasi, Bijoy, Dadmuk Laksarke. I don't know, Bijoy, Hajik Party, Mui, Tariat, Masi Makoi, Lady Makoigi government, Tuna, Makoigi sponsored away, Havagi, Madugi Chapchava, Adugi, Mazi reported later, Tawudabo, Hajik Wadiba film, Hajik Wadiba, Koi elegant terror conspiracies that link lady, have you wafum cooked later. Aduna, Hajik Makoi say, and I custodied almost 10 days, 11 days, Kiriman, Lotarga, Wang Pong, Jatabu wafum the lady, Tawudabo, Hajik like wafum the Hajik Makoigi. India gi assume amna akan security koi alert level mafam da koi restricted koi area permit ga makoi na changa makoi ayab yaudana changakpa aduga Myanmar yausaluba hairiba
for example akhoi state ki naknan leiba Mizoram state na adumba permit yaudana lakpa se adum ilai lai na khangam ba swai adu phaho bungam da ba thokra matung da ko na akhoi masigi intelligence ki through the high music si Myanmar sigi India gi maru eba Delhi airport Lucknow airport Kolkata airport sidagi pharak pa aduna service da ahu da kari kari wafum thambi be Makhoi ji chumnagi restricted area permit si yaudna changa mi haibigi na teba na ti dia adugumba si offense ni adugumba foreigner konga ya changa gi kasu swan chaw pau oi dieba ko moi si changa maga haningraga airport ahum degi tongan tongan phabagi maramdi Indian intelligence maru in NI gi slut chinga senaraga dum la e haven ara hanaki sida akoina moina saina changa mi moi taret che moi taret si moina tawrise karino di prem si akoina phajana bhakta ge di 1995 ki December 17 da thokiba Purulia arm dropping case masi ga yamanabam changeba masi akoina khangradi moisi bhakta bang moeba West Bengal ki case to West Bengal ki Purulia da akogi kainoni Latvia eba lamda da register tawa N26 yam chaw cargo plane ko Karachi degi Phuket Thailand ta na pai permission India overfly tawre arga Varanasi da thau hale Varanasi da thau halaga moi amuk paikhiba matam da Thailand lomda chatringi marak sida Purulia eba West Bengal gi districts da khungang manga da khulai ton mari muk thadaram ne perasita khulai ton mari is masing da di military grade weapon nakane masing da di lising muk heleva Masi thadabadagi Indian Air Force na chingnaduna plane si intercept tawre adaga maning halalaga Bombay ta na pahalaga Bombay da moisi loina phare crew member chap chana tarit neba tarit sidida amana akhoi gi Kim Devi na maming asaba hai maji Denmark macha oirame maming atopam koromeba amana British machani Peter Bridge sena adamai to no moi tare se phar kanda moi ring leader oriba kingpin Kim Davis di nanthoga Nepal for change greba taruk se phawe taruk se interrogation taw matam da kari khulai thadari no hai kanda West Bengal CPI em na kanna pandna leibasida Hindu gi tantric sect am leiba Anand Margi sena highway areas da Anand Margi sing je defend taw no ba thadaba khulai ni na khummeba madu yamna sumde flimsy hoy aduk yam khulai do Anand Margis kujo ama kannabagi natte ko da yamaru di kingpin je chengre banina haiba kingpin Kim Davis harise mahaksi India government extradite to biro ona lepalechna hona basida Denmark government di yarga moi lamgi loan he the thing dina latest 2023 work India ne extradite to biuna hai government dum yai adabu moi court na thing Adamaksi Denmark masani atau iduna Latvia masani na moi state ke associate to wiya deba moi se khoi non state actor hidu oira ka dineba non state actor oira ga so ainu yam toin haijaba akanba deep state amagi khutneba adyam chawba cargo plane ma tha holaga wire ga pula khulai adu yam thadari si motive si hujubu khangdra laideba 2000 da pahuri moi taruksi life sentence loin pire Life sentence period matungda chahi Nepal lerga diplomatic pressure makan gi pressure targa moi loi release ta hongiba ara moi de haiba amna tawri ba thabak se akoi anti India nate India gi official sing rak India gi akan ba powerful mi yauri bane na moi yam pong na khunghiba ara case loisan je na tarko matamda akoi gi kaino ne madai da key witness oiba no pasi kaino ne Moina Banaras thao haling da akhoi bu ferry to gari tong halaga moi patha ba jaga akhoi airport terminal de pu ni khangde amani khangde to nupa se as Patel ko bani maming se mahaksi kaino da 2016 da hato ameba hari ki witness to si da bani na kaino leitre da na case loiragum neba hai Kennedy hat pa assassinate to kan matha budang halak case muthat ki do adugum amus yawri ba si akhoi deep state ki footprint ne ada handaki matang jidna kamai togeda handaki matang chap chana American masam yawre American masas ki maming se Matthew Aaron Van Dyke hai akon bi maming Van Dyke he mak to bi ko
मोइजे डेनिश ओरिजिन ओरकदुइनेबा मसाई डेनमार्क किसे मागा यूक्रेनियन तरुका लाए मखल तोंगान तोंगान रे फारे मसिदा यूक्रेनियन हाइबसे यावदा कोन याम चेक्शन गदबमना यूक्रेन हाइब लमसे युमथोंग खुदिंग मिपुम खुदिंग अखोय मार्केट फंगिबा पोसे तरगा याम थिना हाई क्वालिटी ड्रोन साबा गंबा लेबाकनेबा मोइना ngasi रशिया गा तौना कांदा फैक्ट्री द करी द साबा नचबा जस्ट मार्केट फंगबा पोट चिंगसिना रशिया की अदुकी मतिक सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम सिजनरीबसे पेनेट्रेट तौरगा रशिया की रिफाइनरी सिस्टम न सिंबा जहाज न सिंबा याम थुगाइग्रे मोइसे मोइगी ड्रोन जे याम होंगना युमद सारगा अद मखोई हुजिकी मोइ फाबगी स्टेटमेंट जे पिरकबद करी हाइगे द ngarang bugda pawda phangda drone gi training tawba chatpani ada drone gi part por e haibis yawi porakte haibis yawi adugo khwai lu di moi si drone gi part am da poraktrasu akoi lalhobna khudum chalaga leiriba mizoram ga tainaba akoi kem victoria ga leiba adai da kuki jinta ba ngaktane ba adai da su manipur tawri swaina drone gi masam sam loina phang ngaktani moi tar si yamna dangerous mi ngaktane ba mi na अखोई सापोंदगी बॉम्ब साबे या फर्टिलाइजर बॉम्ब साबे या अराई बने हाई टेक्नोलॉजी रशिया ना वो कभी तो ड्रोन साबे गंबगी ट्रेनिंग पिरम बैसे मसी की मात्रा अखोई न खंग दब से ड्रग ना तो पॉपी की वांग वाले चक्रेबा मोइसे समथिंग याम सीरियस सिनिस्टर प्लान हम तोरे ngасai की प्रेम नो जो हाईबी की बा थर्ड में की ममांग दा फॉरेन मीडिया में लेरे जो हाई ग्रेना मयाम जे समझन रकान दा करी दा के दा जगह सिदा कोई लमसे मैप से रिड्रो तौनबा अकनबा प्लान अमा पाइखले जे खंगेबा पुरुलागी आम ड्रॉपिंग केसिसु हुजिकी थोइबिसिसु आइसबर्ग की मतोन खक्त नेबा आइसबर्ग से मनुंगदा 9 बाय लरगा मस्कत 1/9 खक्त लेदना फादबा कयाम जो कोन खंगौदबसु यावरि ने हुजिक तौरिसे अदबे मसिदा मखोगी अमेरिकन मचा मैथ्यू आरोन वान डाइगेसे मासिगी प्रोफाइल से कमाई तौगेदा माजी अंगत प्रोफाइल मने बाल्टीमोर द पोई 1979 दा अदुम दिवरगा माजी पॉलिटिकल साइंस मरि डिफेंस स्टडीज की दिजुपाई अरगा माची 2011 दा लिबिया दा गद्दाफी की अगेंस्ट हार्ट इंदुबगी आंदोलन दे यौरीबा अदुगी दमक्ता माची लिबिया जेल लैरुबगी सेल लैबी फोटो खै थागलक उरे अनि सुबदा सीरिया इराक अदगी साइड तब लान खजमक सी यावी यूक्रेन दिया पन यावी अगेंस्ट रशिया मार्क्से मागी हुजुक द थोलिब पाउसे अदुगा मयाम ने याम हाइनदबा असाइड आईसिस एना अमा ऑपरेटर मिना अदु सपोर्ट तरो योरम नेबा इंडिया ना खोई इंडिया की एनी रेडिकल मुस्लिम हरजी आईसिस यावरु येदी अखोई कोइतान तानडा फाइदना महाक मसाम अंगने अमेरिकन मसाने आईसिस यावरु येसिगी कनोची होजी रिपोर्ट्स थोलेबा अदुइदी इंडिया गवर्नमेंट से just a wake up call gi wafam natreba ekta masidi yam satiba conspiracy ma chathare hena manipur government khangde ni kena to into confidence lorga thabak chathaba horobni akhoi praja sing du ma se khangan bibam thoi tawriba thabak se yamna tamthireba kiningai ba sinister plan amagi akhoi sarup neba hariba jaga sida tawri se ngom akhoi america na christian state ma semna ba tawri सेंट मार्टिन आइलैंड पी खोलू चिना काउंटर तो इंडिया ना त्रिपुरा की बांग्लादेश चिकन सिका हिंदू स्टेट में बौद्धिस्ट बांग्लादेश पुल सेम होनरी तंजा सिदा ममांग अखोगी जगह सिदा अतोप रोइना अखोनी दिखनबा जायोनिस स्टेट में सेम की प्लान जो लेग्रेबको अदना मणिपुर की कुकी लिसिंग मंगा मुक इजराइल की लोस्ट 10 ट्राइब ने सोंद पुसलिसे मखोई सीजन रगा साइड हलादी होजिकी मखोगी धर्म दिकुपना खंगद्री हारिबे सिंगसी येंगाना अयामना यूक्रेन की मी तरुकसे अयामना जीउस नाक्ता ओइना तौवे अदो कंफर्म दि तौद्री सिमदे कमिट तौजगिरैको अखोई युमद वेरीफाई याम कन तहोरी अदना तौरैसी प्रेम अखोई गवर्नमेंट न करी तौरी एनआई न करी तौरी हाइबदि खक्की नतबा हंदकी मतंग सिजो अमेरिका नेम योरे केनो यूक्रेन तरुक योरे लेबा अमतन डायलॉग अखोई यारोइबको सिजो अनदर बिग हैंड ऑफ केनो नेबा डीप स्टेट से कनाना लीड तौरिनो अदुंदि खंद्रे अमेरिका का अफाव बिलियनियर के यावी हाई साइड याम कन इंटरेस्ट यारिबा डीप स्टेट ने कंफर्म तरुबा बिलियनियर मगी ममिंग दि खंगे जॉर्ज सोरोस हारिसे जॉर्ज सोरोस हाइजे बिलियनियर ने मारी समायना थबक तरुगा पैसा तान बनेबा खुला योंदगी पैसा सु ताली
America ki CIA na tawning mathabuk to mana tawbire aduga America da badnam chadre lore kan da moya sunda nogi thika gi tak ta paisa launu bida yam paisa ta nu pa ne jo soro si mana jaga se involved tabagi praman amani le amana kuki ga maiti kan ka na ringi da Myanmar da la aga maya unagi pau khungi ani subada India gi Supreme Court ki ukil Kiren Yendrembam sai se sida 50 crore pisalaga kuki any Supreme Court la ka case theng no oina pirameba maite gi di Supreme Court chatna hono da paisa khaina ba diam wai ko adaga ma gi da mai pirame mana Kiren Yendrembam sta 50 crore piram se masi Delhi de ukil me amna irang am hogi bane investigate to kholona adu India government se pangthok chamba gi dum khara langa matumin le thokhreba siguma instances mayam jigi manung da akoina khanba se koki singji drug kala karbar tawa Manipur thugaina hono popi thaba sigi level la khoji sum nahan thamena sigi level gi hen higher conspiracy se masum da akhogi wakhal se akhanga hisinga tanarga som da chatradi akhoi sri da tsunami ma la amdai kanda na earthquake la amdai kanda khoina sare ising jawre khu yore na tawi phim da lakane ba khangau da yam sathi ba ma lakpi gong thiba lei mase ai tabi ma yam da ke handagi na te but conspiracy mayam jigi point kharaga makok urak pase masi samjana di yam kininga ba plan ma chathare ne chmai thamjage okay Anbaram thank you so much Dhanabir aduna sumba chawa khoigi conspiracy amkhak thue hojik se apalom dei changalak badum ba khoigi mahagi visa deny to khadangi wadana na hojik lai wafum jiri hojik se tongan ba conspiracy amkhak atopal lam ga connection tor matung da khoigi India da lan jathar na bagi adum ba lambi amkhak chathar me habigi adugi allegation hojik phaugi oina haibare adu hojik NIA gi statement amkhak tu ma khoina pan wafum je hojik phari ba miyoi sing se hojik khoigi India da war wages tawnaba hotnabada adugumba lalholup singa samnaba miyoi singni haibi wafam buk laireda aduna India da war to hairagadi hojik kuki kangu amadi Myanmar kangu gi wafam da natara Manipur da Manipur gi khoigi mayam insurgent ne hairiba khoigi lalholup mayam khak lei makhoi ju India da lan to boi wafam khakti adum lairi binu da aduna NIA reporter hojik adum wafam ga tholak pase khoigi atopa lairiba lalholup amadi khoi Myanmar da base to lalholup tonga tongan bu sini yaudna khoi maitei gi lalholup lotaga base to sala ga hairiba mayam je khoi Manipur gi maitei gi lalholup ka samna adum lalholup ni gaina hairak pa ya bu wafam buk lai haibidare maram de gi no de mawang de khoina for the last several years jeng madam da NIA amade khoi CBI ni paiba case sing je kya mapung phadana adum pending da adum laibi wafam buk lairi adu hajiki jiri khoi national conspiracy waire khoi gi India gi ba khoi national security the threat lak ba adum wafam khoi su oi tabodo hajik lai wafam de amarom da mu yeng madam da masi khoi gi lainga ki oi ba adum achauba khoi gi asoi ba hobom khak di laiba gi sai wai su achauba wafam khak su tholok bai dare aduna sai wai su da kamai jing be Prem aidi ai smai yeng masi ani thoni yeng ga ko ai thoni yeng be di ngasai gi Matthew kanu si bandeksi khoi gi bandeksi masi yamna atai ngasai habi be du mai lam yam de involvement lebe gi pot le re ko sai bi di lam yam di manung da even Peninsula da ba lebe gi pot le ko auda masi khoi gi unofficial share gi agency ma oibra aina yengba ada ani yengba haise amana master joina ko pochai yon bo khotpa adugi yoliba potugi training pi bo khotpa adugi paisa tan bagi pot oi bagi potum di kitang sida thajabadi wale aduga hoi Ukrainian me am yaw du ding sagi drone gi ma yolaga di training jo piom thoidana adugum bagi tawdu na khoi America ji Pichubida magi private khoi arms dealer ji masing thingam dangai leibele pa maneba ada moi pochai jing ji any khanaba lam jing ji da moi gi pochai yon bai ji chanabi mane ada lan ji tawdra de America dem saoiba kaino moi kana ja hande ba aduna adug mai khulai yon bagi potu oibra na ama ahan bada mai yengba adu thaja ba khara watpa ni subagi miyeng da hojiki do adu yeng kanda saigi CIA gi unofficial agency oibra aina thamakpagi posi yengna kanda kari noida masi je yamna America gi di USA gi am interest lebam thueba ngasagi phari ba pot tawri ba pot singje sum yeng kanda moi tare si amana kalta da phare ko
ꯑꯗꯩ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃꯅ ꯂꯈꯅꯧꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯅꯦ ꯐꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯂꯧꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯐꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯁꯨ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭रा ꯑꯗ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯧꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ NIAꯅ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯅꯣ ꯍꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯈꯣꯠꯄꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯄꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯀꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PDFꯇꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ PDFꯀꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯥꯟ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯃꯅꯦꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ 2021ꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯪ ꯁꯥꯟ ꯁꯨꯆꯤꯒꯤ NLD ꯁꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯨꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ NUGꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ PDFꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ PDFꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯗꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤꯅ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯈꯥꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯉꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯒ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯗꯨꯅꯤꯗꯅ ꯑꯪ ꯁꯥꯟ ꯁꯨꯆꯤꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ NLDꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯤ ꯅꯤꯌꯔꯂꯤ 30% ꯃꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨ $11.3 billion ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯂꯝ ꯑꯃꯅ ꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯕꯒꯁꯦ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हजिसु रियर आर्ट से बारी पीना चाइना की रियर आर्ट मैम से म्यांमार लौरी ngakteनेब अदगी मरुइना अखोइगी कॉन्फ्लिक्ट से मेडिएशन मोय अदुम तौई हाइबदी हंदकी तौनबजिसु खनबजिसु चाइना ना अदुम खामथोक खामजिन सोंगी पीडीएफ का अदगी मिलिटरी जुंतागाजु अदुम आदगा कौदना वारी उताई साब खोटबजु अदुम तौइदना अदुगा मरुइना अखोइगी ख्वाइदगी सिक्योरिटी कंसर्न से मोयगिदा से याम लाइबा चाइना की मोयना मोयगी प्रोजेक्ट अचौ 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 मयाम जिंगसे संगदबा यादेन मोय सिबाई लोय लेग्रेब चाइनीज आर्मी अखोइगी एता प्रोफेशनल लेबा मयाम जे पागना लेग्रबने रशिया ना पोचाई होल दिस आर्म की मरुबा एरोप्लेन दे कई दे फाइटिंग जेट कई फाइटर जेट ले लोयना रशिया ने देना इन शॉर्ट म्यांमार जी रशिया गा चाइना गा अनी की लेरिबा पोची अमेरिका ना थेंगना बइजदी मथौ ताबने मरमदी कइनोदा हंदकी वोट तौगिबदु 2025 की डिसेंबर दा 2026 की जनवरी दा तौगी वोटु लोयरे दी मिलिटरी की जुंता की लोय काग्रे नको अदुना लाइबा पोटसिदा अगेंस्ट द म्यांमार की उजी लाइबा मिलिटरी जुंता जी मायोक्ता अमेरिका की इंटरेस्ट सी कन्न तौबसिदी अदुकी मतिक मरु ओइग्रे मरमदी कइनोदा अमेरिका जी हम इंटरेस्ट लवेबा सी मतंगसिदा अदुना पीडीएफ तदी अमेरिका ना सपोर्ट पूरा तौरेगा द पूरा सपोर्ट तौबदुगी सरु अमोइना होजिकी लाइबा ड्रोन की करी की ट्रेनिंग पीबो बोरसु खुलाई पीबो बोरसु अदुगुम्बगी मरी लेनरमगद्रा हाइबगी कनो स्पेकुलेशन जिना हेना नक्सलेबा कइरोदा चाइना की इंटरेस्ट सी अमेरिका ना नमधनिंग जोतै नतेबा अखोई यूक्रेन के रशिया का लान सोनै सिसु कइम नतेबा यूक्रेन का रशिया का लान सोंगदबा सुया देबा मरमदी यूक्रेन जी नाटो दी ऑन सुया देबा मरमदी यूक्रेन जी दगी रशियन की होल दिस यूरोप के माय गेटवे ओइदोइना सिना नाटो यावसन की बद रशिया दे सबना सांगे हंदरेबा द सेम थिंग अदो चाइना दा थोकबे म्यांमार जी चाइना की गेटवे नेबा इंडियन ओशन की को इंडियन ओशन दगी दी चाइना की लोइनबक लेरिबे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी करी होजि तौरि म्याम जे सिगी खुथांग दगी तौजबनिना म्यांमार जी चाइना ना पाइन बो हनबगी पोची अमेरिका ना जु सिगी पोची ngandaba matamda सिगी ngamandaba matamda अमेरिका की दी हाइफे जामना माइ पाएना लौदोइनेबा अदुना होजि चाइना की लेरिबा पोचिदा मरोइना म्यांमार जी 2200 किलोमीटर्स नि मोइगा इंटरेस्ट लेरिजिको अदगी दी नियरली 30% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जी मोइदा पीरिनी अदगी मिलिटरी गवर्नमेंट सिमा चाइना ना पूरा सपोर्ट तौरिनिको अदगी दी मोइ सेमकत छागतपगी तौनरिसदा मयामना ताबी दुनी बेल
Belt and the Road initiative leiriba adegi Kaufu port ki leiriba ko ado China Myanmar corridor ga na khoi na hainari myam si loina maksu ji kan develop port myam ne ba si na hena China gi di yam hena kankhalapa port si oirak pa yaw si America na thengnabam thokpado adugi port tu ne ba aduda China na tawrisi akhoi gi moi gi lalo bojing manung da ju border da leriba lalo bojing da ju China ga naksanaba pro China fazana support of lalo mayam ju leidana ba Myanmar ga tu na chaminaba Myanmar gi junta ga ade PDF sina PDF manung da yaw ba lalo lu mayam ji manung da khoi gi khulai pai da ju yaw ri khulai pai ba ju yaw ko ado khulai pai ba mayam marak ta khwai di kalli ba mayam jing je China ga nakna ba ngak ta ne ba khurang da Arakan Army AA ga ju moi gi ni dana ko three brothers ga ju moi loina bang ne ba ado masi mayam ji leraga America ki interest ya maruina America interest ani ni ko saigi uzara takpi bu su adum mari le na doini China ki interest si khar namdabi anaba moi di changing regime mai je America ki kwaidagi huji America ki Trump oiro hani gi leibo oiro moi gi foreign policy ji moi na khut thingjaning ba lamdo madalai ba lengak pa ji hongdok pa sini Iran da tawji oigera Bangladesh da tawbo oigera adagi Peninsula ra to boy gera loina maksi changing the regime chineba aduna sigi regime ji change tongna ba America ki interest lai buji handang ngamdre in short ko ngamgidre aduna hojik sima lepalaitana PDF ki kari gi mateng pang buji am kan honari aduda akhoi gi pot da kitang amuk lai si ngasai gi PDF ki maming je siju akhoi gi karai tare akhoi na sida kuki joga haiba smaina Moizu Jolen Haiba, Atopo Maming Amana, Jogi Lamina, Jogam Hab Gumni. Cooking a demand of Jogam in Autodro. Jogam is a sea, Moigi Chin Saruk Chin Steki, Kagi, Sarusu Hotoga, see a Hoizilla Lorga, Lamama Sembagi, Porka Labor to Zoo, Sizu Atopa Maneva, Atopedi, America Zoo, Myanmar the Karigumba, Moigi regime change, Tongam Dana, Moina Pyraga, hold this Chinese Ladyba, Magi. Kanaba myam jingsi thingjan bangam bagi potu lecture di hojike dumaina tongan ba ma Myanmar de khaido ga semaga madu moi paiba Christian state adu dan dharma gi rum da haigre ko aina political magi strategy da yenga haikta di hojike jogam ga du mari am leina rei ne ba aduna PDF ta mateng pang ba si tasengna America na pang ji against the military junta against the China Kainoda Hojuzi PDF na kapna risi akhoi China na sogot pala lo khara lai madugi mayok ta ne PDF na kapisi ngasi umakta da su moi mari sigrega haibe paw lai ko aduna sigi laiba sida moi gi khuju khulai hena phagatna ba maroina drone jiri yam hena ju akhoi landa sinab da kanaba pot amani ada ngasai takpi ba duai ni Ukraine jidi Ukrainian drone expert yam thino oiramani khaliko okay drone expert oibam tang da hajik thambere Ukrainian drone technology da yam high oigare mo high end da aduna mamang da khoin ningang bya ba 2024 gi September da koi koktruk ta drone thadar khiba kadang mun da thadar ba even koi senjam chirang da drone bom angak po phangna have da masi koi gi local samjam la na na ta ba si mapan gi foreign hand yawi have gi chowa koi gi adu gi evidence som kapsu oigare aduna hajik phari jiga maski connection jiga main toraga oibi mari leina ba yabagi adugi any possibilities laibra laini de si matang da khoi gi karai tare India ga China ga chamani di moi dual track diplomacy ko moi na ko dual track diplomacy je India ju to China ju to ba China na to si moi la lo bu sawali military ju ta sawale ba India ju chamani ba India ju la lo bu sawali aduga military ju ta sawale ba sai dual track diplomacy je ada som da le riba la lo me am jing ji PDF si even Myanmar gi la lo PDF me am ji military ju ta ta lan horo som do chenjal e na chenjal laga sidale ba kem am si dum le heli ne ba even Brahma akhoi gi more gi kaino sida kem sing sida moi le be khudam lei ade hana gi tawgi ba khoi si songna bu ju he ubaga sophisticated report me am do sina ba khotpa ade drone ga sina kholi ga je su da le benang am ponte ba moi adum yaure ji khange den PDF se ada PDF yaure si som da lobam changjabam lobani na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯍꯤꯗꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ PDF ꯌꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ PDF ꯇꯨ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯝꯅꯕꯨ ꯆꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯪꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂ ꯂꯩꯕꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯃꯨꯛ ꯆꯪꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯡꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗ ꯂꯣꯡꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎ지 ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯐꯣꯇꯣ ꯅꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤꯗꯨ ꯁꯣꯝꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯒ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯨꯔꯛꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯗꯗꯤ USAꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होंगपगी अदुम लेने खलेबा मरमदि कनोदा रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट याउद्रे हदी मिजोराम दे दुम फाया याद्रा मिजोराम दे थादो लाइबा हानंगाइते लांगनबा हानंगाइते चंगनबगी मोंगनेबा तौरिजे अदा एनायना फार कांदा होजि होजिकसु यूक्रेन की जुंगाइरे अदगिदि USA की जुंगाइरे मोइगी एम्बेसी सिंगदगी तकनादना खरंत लौथोपगी पोटबुदि याम लाइको अदुदा पीरिजि इंडिया अकायब अमत तौगदब नत्ते हाइबदुमदि सेंगना पन्नरे अदुगा देयर इज अगेंस्ट द मिलिटरी जुंटा ओइदोइनी इन ऑर्डर टू ब्रिंग डेमोक्रेसी टू सपोर्ट द PDF सिनेबलाइसे अदुना अदुदा साइगी सेकेंड दो अनिसुबदा PDF सपोर्ट तौरगा मोगी पोसिंग अमगिद्रदी सिदा जौगम सेमकपददी अमेरिका की इंटरेस्ट लेब्रा हाइबदुमजु येंगदे यादेबा अदुई ओइरगदी मोइ लाइसिगा अखोइगा उम फरक तादोइने अदुनि थमजनिस ओके मरुइन ओजा अखोइना ममांगदा उगिबजी PDF ना मणिपुर नत्रगा अतोप अतोप लमजिंगदा कुकी ताब मफमजिंगदा मसी अखोइ फाइनेंशियली नत्रगा मसी तोंगान तोंगान बा कुजुकुलाई सपोर्ट तौरगा मखोइदा लान होला मतुंगदा मखोइना तारिबो कुकी जिंगना तारिबो मियोइ जिंगना मखोइगी लम फंगनबगी दमकदा PDF ना सपोर्ट तौय हाबगी दमकदा मदु ममांगदा NI गी रिपोर्ट फक लाइग्रमनि जा मसी तांगजे आइ ओजा किरन अदु मरुइना अखोइगी हजिक लाइबो वफमजे फारिबा मियोइसिंगसे मसे अखोइगी स्ट्रेटेजिकली मखोइदा मथौ थबा अमा तौबदुनि हजिक यान इम्पोर्टेंट ओइरेसे ममांगदा गसाइ अखोइगी ओजा बिजोइनाजु थम्बिगी बंग साइगे सिगे अखोइ वेस्ट बेंगल गी पुरुलिया गी आगी बॉम्बिंग गी मता सिगी आम थादबगी मतंगदुजु मदुगी केस अदुम लोइसंदना आइबि डिप्लोमेटिक की ओइबा अदुम लंबी खक्ता पॉलिटिकली मखोइजे तरी निपान जेल ले मतुंग मखोइजे थादोखिबा अफुमुक लैगरे अदुना हजिकु स्ट्रेटेजिकली वर्क तौरक्तोइरा इंडिया जे नत्रगना हजिक लैजे अखोइगे पॉलिटिसाइज तौसलक बाइबदारे अखोइगे लैरिबा अखोइ लेबाकी अखोइ सिक्योरिटी दा पॉलिटिसाइज तौरगा अखोइगे लम अमगा लैनरिबा मरीस दो इंडिया अमरि यूक्रेन अमरि इंडिया अमरि US की मरी रोम दा चखम मतुंग यामना डिप्लोमेटिक ओइ मोंग चखरगा लैरिबा वाफम सेदा मसी अखोइगे स्ट्रेटेजिकली एड्रेस तौरक्तबगी याबगी फिल्म बुक लाको याब्रा अखोइ इंडिया गी ओइना मधुसु तुम खनब याय अदुबु खोइगी मणिपुर गी खोइना हानदगी ममांगदगी खोइना सिंस 2023 गी मे अहुमदगी हौखिबा खोइ कन्फ्लिक्ट क्राइसिस सिचुएशन दना तुम लेजिंगाय सेइजे खोइना हुजिकसे कन्ना खोइगी मसिगी मनुंगदा खोइगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ना लाउथोखिबा पोटम स्वारि निंजिंगनिंगे मरमदि अमित शाह ना मधु 2017 दा हाम लाउथोबो हंदकसु तुम हाइगे 2026 पोकी मनुंगदा थेम 27 दा नॉर्थ ईस्ट की लालहौबसिंग लोइ लोइसनगनी इंडिया के माओइस्ट लोइ लोइसनगनी माओइस्ट की लोइग्रे अयामबको अरुगा हौजिकसी तसेंगना यूक्रेन मसा तरुक अरु US मसा मा यावद US की दिंसाइ ममांगी ताउ बॉम्ब बिजोरसु ताउंदर मिजाम पजन हाइग्रे मददा सरिया दा लिबिया दा यूक्रेन दा अफगानिस्तान दा मलाम तोंगान यावबो यामना वेल ट्रेन ओरबा मी मख ओइ अदुइदना सोमदा केनोदा उके रिसर्च एरिया परमिट तो यावदना मिजोराम तावदा फार्म बयामनि फादरसि करिगिनो काइसे मिजोराम जो दुम कोइगी मोइगी जेलेंगम प्रोजेक्ट के मनुंग दो चथरइबा कोइगी पोटसिगी दा दुम सपोर्ट तोरगा लाखिबा पोट अमा अदुगा म्यांमार नेशनलिस्ट सिंग कोइगी ब्रदर्स एंड सिस्टर नि कोइगी ब्लड रिलेशन लै काना हाइबा लाव ममांग दि कोइना मयाम अमा थेंगनगिबा सिगी पोटसि मतुंगिना आई ओपिनियन ददि मसे कोइ तोंगान बमा कोइ कुकी गी लालौबो सिंग सिना ngasi फौता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट लान होबो थेंगदे गवर्नमेंट
government of India na makoi chap chana phaba udi je khoi na dum keno tawe aduna dual track policy diplomacy ne sai tawn na bi na haibdo so I think in jakan da adum dalo dum support to ba adu to ba haiba China na to India to wai bi type da ekhoi gi cookie gi singchit dum free thadok dum free en to dum na ngoi khona asam phala me ngrang nan BSF ka keno chapni viral me amu ji video ori sigi post da khoi na huji sovereign state ama khoi independent princely state on lerambani South Asia country mong da mani mangha tam na lerambani 1949 momang da Manipur da khoi lal horiba belly gi lal washing the badnam to pot amasu lagadra haiba question ka ai pot this mind feel tawe maram di kai da huji cookie kangu duga di government ga do dum khoi na proxy agent proxy war hidden direct man toma toma me am haina raga leba me am ju leibani na aduna sovereign state ama demand to potugi ngamdana pot to ibra som da PDF om da chungma chu adu India manung da fari ni na ari nga sagi West Bengal gi pot lotion na legiba pong na thambi gi pot aro chumba mayam sing da magi emana objectives mayam do kari no na khana kan yam complex pot om thole ba aduna hujiksti European macha moi taruk tu di madu innocent ni thador o haina pressure to bujinga na hadi dum hogre aruga hujikti USA gi nupa ma hujik adu last ta madu gi US macha du di US or modoni magi last ni maming do na Denison pa Denmark or bi na haiba pot da yamna pharak taba pot am khak se swai da ne ba aduna swai de khoina extreme aggression yawi khoi gi Manipur gi kano se hana hai matam da drone bombing mayam thadarak pu zum khoi gi taseng na hagari kai gumba changyeng khri ye ma Manipur gi jaga sida to po honor ibra somna kan da changjel laga to ruga di yam kan military junda me anu kapna ba to bu da som da di kya ju kan kapna dam ni haiba pot question am su lai ar mamang da khoina hujik kano gi 2024 gi tangka losalam dai adwai da khoi gi dharma sandop gi ming da bulletproof jacket drone pi ba khot pa si gi maming si ko hi mayam viral jakibal ju lai gre me ji mamang da ka ju pha gi de aduna handa katang pharak pachida khoina tasengna intelligence ki keno duna ngasai senaraga torga pha borangani haiba pot ju kachu kaide chumba yai adubu aikhoi hujik swai kansida aikhoi mamang da irang ji thoktringai dagi ju hauna aikhoi gi me gi ahum gi third me gi hujik ki tholok irang dugi mamang da Josampur jaga da aikhoi gi foreign nationalist me ama aruga national media me ama lerambagi wathok aikhoi na dum ngasi ju ui adu media gi interpretation da aikhoi Manipur thoiba country crisis se ona tenana ma halamba hujik mayon ama muk ta chengna particularly khoi gi Northeast India da terror po liba na terrorist organizations singa samnaba sumain si fare na propaganda ma torko post nga sagi khoi gi mitok khondu og phadno kuna fast priority thamaga census ta udabani are NRC upgrade han ta udam si ta ne lauri marks da amuk divert tauna ba pot amak manung gi pot dum mai pak ang lei ba tauna ba yala iba planning oibra aduna swai da khoi gi constitution ama constitution si yam dakar oi kind of sovereign state ama leibita ka maduna framework for governance, protect individual rights and liberties, and foster stability and democracy. And high potugi one talk to ngasi koi Manipur di constitution protection, constitution right, koi chap chana liberty, equality, humanity, justice phangdre na koi me ama law ga CSO singama to matam da huji sigi phangda lai ngai du da koi madugi diver to thokina ba then CSO singi huji ki census ki matang da NRC ki matang to report sisu amuk sumba khara amuk tawraga hanna koi na yaw den to matam da India gi Indian Army singi retired khang de lei khang de kanguna madugi bomb thada leite adu to leite kan sum haiba mayam su lei hojik na retired oi ba general singi moi pirak speech sing da particularly Manipur gi jaga da pallaga hairi adagi Mizoram dagi fari ba maram na kai gino adugi hujiki restriction area permit de yam da ka leba potu mi yaw dana kamaina madu Guwahati buk la mi haiba de Guwahati sa to keba Mizoram chal eba Myanmar chal eba to report mi am tongan ba destination ahum dagi ha tare ikoi gi Kolkata dagi Delhi dagi aduga Lucknow dagi pha ba sida moi si punna pha ba matam dra mogi wahang dugi pakhum sing so amuk manaram do mande aduna ikoi chwai da ikoi gi yam daka leba pot me am masagi government na tawjaga ba as tawriba me am do phangtab ne khoina gasagi sovereignty tali ne na tali ba khoi gi ichil nau mayam sing gi mathak ta gasagi muchatna bagi wafam ma yorak podu na gasagi kuki ga maitai ga class ta hana hona ba kuki ga naga ga ta hana hona ba smain thangdok thangjin tor ga lak ba then British ki ha asin wai ba lo mayam du gi colonial iram na tun le mayam jatharak ba magi mayam do dum makha ta na samdara kan khoi gi dum separate tor ga thambe yana pota gasagi koina 4 rules of sovereignty da territory population authority recognition adugi pot mayam chingdu amata khoi gi mafam chana phangdana ba pot yalak pa poram sing imrung du oi brana chingna busu lai aduna sigi pot radi aikoina hujik si chap chaba makhoi gi NIA na farag sum khoi custody loi du numit 35 ni to ga 38 ni pibo or mane hujik piri do ko
अदुगी पोतु द खरे हेन फजना मदुगी पोतु हौजी मंगोंदगी मैक्सिमम अदु यामना वेल ट्रेन ओइबा मी अम ओइरे हाइबा पोत अमा ngसाइगे लिबिया दा सीरिया दा यूक्रेन दा अफगानिस्तान दा तो मफम सिंग दा सुमाइना तरोबा मिसक अमनि लान यारबा हाइबा पोतनिना मागी ट्रेनिंग दु लोरगा लाबा पिसक अमनि मंगोंदगी इंट्रोगेशन से तौ मतम सु पा हाइदोक दो मानदेबा हाइदोगा इंट्रोगेशन दा हाइदोगा दि मी दुसु मागी जगा दा लोरबनि दा लोशन गिबि हाइनाबा पोत अमा कोन थेंगनेबा सुम पोत सदि लान फा लेबा प्रिजनर वार हाइगरा अमा हाइगरा दुना उसी एक्सटर्नल एग्रेशन दुदी यामना मयेक शेंगबनि मरमदि attack another country without any formal declaration of war haibdo koi the war to declare to ba adu dai koi na manung da changchal aga nga sai gi toan ba interpretation hanai myam sida madu chumme masima chapchaba findings lai re haiba potin nate adu manipur gi pota nga sai gi anab goswami gi channel du di amuk mana haibo du ayamba cookie rom da base ro ngang eb adu bu cookie gi di nga si fawu dai koi na makhoi gi su ahamba tripartite agreement su sign tong na dringai da 2003 da any cookie type recognized from 2005 da government of india ga manipur state government ka laka namngai ahamba ceasefire gi agreement ibo hongna poi matam dru gi hongna hauji fawda inadringai mamang gi hongna cookie gi lal hobo sing sidi india government matak ta khut tha de state government matak ta khut tha da du kamaina Myanmar nationalist yobo sing du aikoi se tripartite agreement su sign tong go ji bo lei no then ikoi na assembly da fawda madu gi potu abrogate tong no to go ji bo ngam da lei maram kai gi no then 1956 fawda in india da merged to 1949 da gi na 56 ki manung ikoi gi state utpo phangdringai da persistent no lei manung du da sanaramba any haiba wahai tapsalaga any cookie any lusai any adu na any nagan tromba potu amuksu 1995 adwai dagi 9495 kanna cookie naga ina tawnabagi tholba matamdrugi hauna naga gi umbrella tuppaga tangkhul gi yam maming leiba koi gi chief minister sang oi pawri sang matamdagi amu recommendation pina honara kanda 2003 da pithoki matungda huji ahum gar isne moi dagi lesmang ne pawrila ne aduga kaino ne psychology ne karak pot mayam du da huji mastermind di thoiba kan phi aduni kaina haiba pot tholei bu huji pawrila ne aduni aduna even makhoina haiba matamdadi koina india gi constitution ne koida provide the right to freedom of speech and expression and koina su express to ji chamane adu masigi post da mana jury gi incidents daga lamun khumbani ga ka su tawdana leiba adagi even ngarang nahan sida koina drug mafia cartel mayam amagi narco terrorist gi hainari ngai da pura gyan men ta da pot na manung sida sinat tabida ngasai gi even ukil bhawda ngasai gi india gi nekhthu oga crore yang khai pirga si tawai ngasai pawng tham gi pot se anu summa manung da koina yalakpa mayam ama ngasai gi religion gi da base tawna ba yalakpa pot ama adagi atopa da ngasai gi adu nataba potana manung da kamai ya se gena makhal mayam gi ngasai curtain mayam je mai maron thama yalakpa mayam ama si ngasi jina khoi ta sengna haragadi khoi india gi administration india gi constitution ji moi khara gi yaliba potana wan thok le laktabra du ngasai gi india gi european ga india ga us ga leina ba mari gi thugai na thatat pa du masidi dum hauna sani oi manipur gi laloba valley west mayam sing si khangna daba samna daba atopa country gi di leramoi hiding in maram di madugi sovereign state ama madugi ningkha tamama phangba madugi tana bai damuk tamai mukai thado ga leiba wari chana ba tholo ya daba mayam ama leibani na madugi potri dam leibam thui adubu tawriba potu di aikoina hoji north eastern state gi muthatkani haigiba potu ga tholaiba poji da aikoigi huji irang thoiba jaga manipur da dagi manipur gi irang jida ana makoigi elected singji marak tagi chief minister singjina support tor lakwa laldu hamagi natraga mai mamangi chief minister na toromba ngangam ba mayam duga makoina toriba mayam adagi makoina joe state ma separate joe state ma with legislative power adu na piri ba constitution play ki xyz ki mayam ama talaiba potuga yam chanana chunana aikoi masi mejoram da tahalaga moi sumaina changhalgraga sumain tawbudi si tawbuni haibo hujikta puthoroga phai adu mamangi bulletproof yelamba drone yelamba open yelamba potri lan manungda ngasi ju phaba ugide phai den tawraga dum tawgi aduna sima pot mayam sina ngasai gi political gi natraga military gi natraga constitution natraga ekoi gi even mayang gi praja mayang gi psychology da su ngasai gi kari haitar yamna tension piba pot ama si sina ngasai gi achowa section ba thawrang amadi lokhat pa chumena pongwi joina hagi ba maina hojik si ekoi na praja ekoi di sumaina law ne ba just ekoi na se nungda ising haibaga adum pangkhak oigene ba se ekoi na maram di ekoi gi leiba government jingna magi tohum thokpa lokhat phom thokpa magi measures mayam amadu lokhatre hore aluga ta sengna haragadi even koi sumaina nongmai kapakpa nongmai paraga chatle longri sepa mayam chang e sigi area chang e si area chang e sumai kapthare haiba sing se
लेरिबा इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पैरामिलिटरी फोर्सेस मैम जनबु तखाय ग्यारदी कशु नति हुजि तखायदन लई करिगी एक्सरसाइज तो पीद्रिबनो अरगी हौजिक अमुक अनौबा ngrang nahangi ngasi kanna viral oriba kenogi naga food hills kenogi organization gi moi central working committee na tholok pangarang gi che tai traffic da tholok mayam amada sumaina 500 meter ka gi pot ta sumaina ke mayam sajal e kaina haiba pot mayam tawri pot sine na sigi pot mayam sina maram ora kanda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎꯗꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 356ꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 355ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯠꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯗꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯃꯁꯦꯟꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯎꯅꯕꯅꯤꯅ ꯎꯅꯔꯒ ꯉꯥꯡꯅꯔꯁꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯈꯨꯝ ꯈꯨꯝꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯐꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯪ ꯕꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯪ ꯃꯔꯨꯁꯤꯅ elected mayamdana oirabra aduga sanarisina kana sumaina sanaribno haiba poto mi anina sumaina thanga sanarabra haibagi pot ama mang thangge dumaina leiba mana leibanina European macha taruk pharakpa US macha ama yawba sigi potsi achauba state ama India government da Manipur state government da aduga military intelligence kaumukta noi section na praja sing awaba tare haibani failure da natragana makoi gi conspiracy da hena deeper oiba makoi gi tungan ba koi hidden networks na hena masi aruba pura du oigrabra aduna masina karigumba pharam da bataraba akoi gi India da kari oigani natragana makoi gumba mioi kayama hajik akoi Manipur gi manung natraga akoi India gi atop state gi manung da lairi haibase akoi India gi intelligence na khangba ngamdrabra haibo hangsine